I pozdrav svima ljudi, Dino Prokiller ovdje. Ljudi, dobrodošli u prvu epizodu na mom kanalu. Igrat ćemo Clash Royale. Znači, evo ga Clash Royale, samo sam smanjio muziku. Clash Royale, znači ovaj drugi odmah klip poslije Minecrafta. Evo, prvo ćemo otvoriti ovo. Znači ljudi, kao što možete da vidite koje imam sve, te sve imam. Znači, ovo je Spear, Goblins, Giant Skeleton, Mini Peka naravno, Goblin Barrel, Fireball, Balloon, Skeleton Army i Boom Tower. Imam Skeletons, imam Goblins, King, Archer, Minions, Bomber, Cannon, Arrows, Barbarins, Topstone, Valkyrie, Musketeer, Giant, Goblin Hut, Rocket, Barbarin Hut, Rage, Baby Dragon i Witch. Či ljudi samo nastavimo. Ne, ovo je dobro. Ljudi, znači samo da stavimo ovako i idemo započeti jednom. Čekajte. Ovako da stavim, ovako. Znači ljudi, idemo u bitku. Kao što možete da vidite, ja sam 6. level protiv 5. Evo. Znači ljudi, ubijem ga. Nadam se da vam se sviđa ovi klipovi. Znači ljudi, ubio sam ga iz prve. Uništio sam ga. Idemo još jedno i to je to. Evo ga, znači ljudi, 6 protiv 6. Znači ljudi, evo ga, prvo ga uništavam. Kao što možete da vidite. Znači, ubiće mi. Znači, ljudi, evo ga, upravo idem. Ako srušu mi jedan tower, upravo idem sa balonom, ljudi. Znači ljudi, evo ga. Čekam malo iznenadit. Čekat ću do 10. Znači ljudi, evo ga. Znači Mini Peka. Najbolja.
uništava me lik, ne mogu. Ljudi, evo ga, uništavam ga. Prosto ga uništavam. Evo ljudi. Ljudi, 2-1 je za... Ne, 2-1 je za njega, ljudi. Znači, umro sam, to bi bilo to za ovu epizodu. Jednom sljedećoj. Ostavite lakše da subscribe, posjetite Nikola 21 HD kanal. Gamer je taj kanal. Evo, izaberite Clash Royale, Farming Simulator 2016, Headball i Minecraft B. Šta ćemo igrati? I ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ostavite lakše subscribe. Znači, posjetite te kanale. Znači, obavezno pišite šta ćemo snimati. Do tada, čao.